Kaching khat no jong Reverend Dr. Riu E. Robert Cunville ka pencil si yak pun hari kasi bacentia. Mat kumju hakathan chatai lamingi dembat ki Kristan ha India. Mat wat ha kiri ba pher jong ka pyrthei baro. Nakaliang jong ka Christian Church of Wales ka penmi yak ka khubos ngolem hnen kasngi nakbaong tang Maria kindit thia ngiyo sngo yak ka khubos song si halo ka jingkla no para ba e jongi u Reverend Dr. Robert Cunville hadin ga jing kempang jong u kabatang kendiat sngi kum kabalang midu no ya u ga jing tebit jong u hakikam yalam bat hak jing adai parok ru lai thu ru ba u Dr. Cunville udai pastor pala itu daka Christian Church of India hakba ulalong nong kai u pastor pat unong yalap ru bat ulatri ringkat bat u Reverend Dr. Billy Graham bat ulalong president jongka United Bible Society kabadai kasnat trikam jongka Bible Society kabat trikam haki ars pa sabhotli kiri jongka pyrthei bat wadai upaningkong tam jongkinong Asia mansimti yakte kakam u Dr. Paul Dinigrahan hakharwa khubor ulaong ba u Dr. Robert Cunville Uday u Associate Evangelist jong Billy Graham Ministry. Uday u Shakri ubaning ubakongu sneng jong ublay. Bat ubayalam Shau Chris. Yaki babun ba kiminsiam.